United Student Union of Karbi Anglong aro atumpen Citizenship Amendment Bill aputhak kekam ke asai kedeng. Guwahati High Court pen Karbi Anglong Autonomous Council apan akimi electoral road ka selam ji apan lamtoi kipi ateng pen pini anianta selam ledet. CM Tuliram Ronghang Asabura Joy Singh Ronghang Wopong Kesom Kicheng Si Angdeng Usuka Karbi Anglong aro tumpen Citizenship Amendment Bill Kipachun Jialong Chidon Dek Thepusi Arkoi ni Phai Kreket Hom Arni Parakhwa along Khonta Isian National Highway 36 along Towar Karang Kha Asai Kedeng Birta Pherangke Rustom Tok Bipen Birta Nangpale Usuka asongpen tuwar karangkha asai kedeng along denarong aro langhin aro harukhat aro lapen paklongkam aro chinglum petpen laso asai deng ponsi sodak pen kachisong padoponsi Central Minister Rajnath Singh Prime Minister Narendra Modi lapen Assam along kacheri pon BJP asongkara phan pinrem pon jongsi rabang so sai prapjen pen strat pre pulote sodak pen North East angkang kachisong atomon Punjab ji kusik pachini কৰিবলৈ আমি বাৰেপতি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰি আছো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো এখন চৰকাৰ বাতিল কৰা নাই যদি অতি সোনকালে যদি এখন চৰকাৰে যদি বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত আমি ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী ল'ম আমি আগন্তুক দিনৰ পৰা আমি কৈ আহিছো যে তেওঁলোকে এখন বাতিল কৰক যদি অতি সোনকালে যদি বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে অসমত বিজেপি চৰকাৰ থাকিবলৈ আমি শান্তিত থাকিবলৈ নিদিম আপোনালোকৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকক হুকিয়াই দিছো আৰু এটা প্ৰতিপক্ষ দয় যোনটো জাতিগত এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰি এটা বিভাজিত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ জাতি আমাৰ বঙালী ভাইসকলৰ লগত এটা জাতিগত সংঘাত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি হুকিয়াই দিছো তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেনেকা বক্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক আমাৰ সকলো মিলা পেচাই এটা এনাজৰি যাতে তেওঁ বিভাজিত সৃষ্টি নকৰে নহ'লে আগন্তুক দিনত তেওঁকো আমি শান্তিত থাকিবলৈ আৰু অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে তেওঁক এৰেষ্ট কৰক তাক কেছ দিয়াৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কিয় এৰেষ্ট কৰা নাই তেওঁলোকৰ সহায়ক আছে যদি তেওঁ এৰেষ্ট কৰি দেখাওক তেওঁলোকে বুদ্ধিজীৱী তেওঁলোকক পাৱাৰ দেখায় বৰ অত্যাচাৰ দেখায় বিজেপি চৰকাৰে সহায়ক আছে যদি তেওঁলোকে প্ৰতিপক্ষ দয়ক এৰেষ্ট কৰি দেখাওক যদি আগন্তুক দিনত নহ'লে আমি ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী ল'ম আৰু কৈ আছো বাৰেপতি বিজেপি চৰকাৰক আমি অসমত থাকিবলৈ শান্তি নিদিম Songko Rafia Song Tumpen Chisong se Akimi Electoral Roll Selam Nang Jipora Guwahati High Court along Lamhoi Pidamlo Laso Jok Man Kedo Guwahati High Court pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan Chiklujon Trok an Akimi Electoral Roll Kaselam Ji aphan Lamtoi Pilo Bonda Pini Arni Anta Karbi Anglong Autonomous Council atumpen Kaselam Ponpedet Abirta Arkoi ni Phai Kreket Hom Arni Pherangke pen Birta Nangpale Karbi Anglong Autonomous Council atum High Court alam ke pate bek asonsi theglong kedam tang 2018 aninkan jakong achiklo ni Phai Kreket Hom Arni Karbi Anglong Autonomous Council aphan Guwahati High Court pen lamtoi pisi chiklojon trok angbong apor pilu sita pini arni anta kaselam ji aphan thangnat alam abelang lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum but ajoine tong keklem hai hidetma mainte Karbi Anglong Autonomous Council atum songko rafi asong atum kehang alam anu kachiden de chenama mainte High Court alam ta Karbi Anglong Autonomous Council atum arju dor de detma mate High Court aphan Phere dor de detma pucherok tok arar tumpen karju padu Pining Singkan Kimi Lapen Chiklo Kimi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Asabura Joy Singh Ronghang pen Arkoi ni Phai Kreket Hom Arni Wopong ke Kicheng Bangso Wopong ke Sompon Kicheng along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang EM MAC Lapen Umaha Habe Imbe Kurusar Babu Terang Borwa Boron Ronghang ahin pen rongasar lapen pinan kethe geding atum chitong dun aduntu bangso wopong ke sompon along pinang rong arat kethe geding kibi githi ke ongdung arat atum chitong dun si mezen pen pachun pondom wopong ke som kecheng si angdeng lo pusi pherang ke phan pachini ja dhorom do onghari tum kaudom katli kethe nai a dhorom lo lake sining richo ase Kakli pininga bangke ni tum keceng tulo laso wopong ke thomdo apranga wopong bang juderlo la pininga wopong bangke lake nilipo wopong ulo la si pining nilipo wopong pining ke keceng sia wopong lo la pining si wopong lo la bangke halai ake thenai bangke lake la bangke sini richo lo itu arnam ke thenai arnam lo la bangke
Langsung tua bangke la bangke anak mathia cakria ko anak mathia hi ana mathia hi lo la bangke arun tua bangke birni dolo birni dolo lapen ke harata dolo harita lo lapen ke sebu ipu dolo sebu lapen ke kisusi jiklo niang nam dolo siklo si ana yang Ana. masih tang ipi iplang mena la sin Umur kana me talon po mono la pen pini da katul pen ana ma hirjumi ra da hirjumi pen bukan muta misen arum pita misen ke tha pen chenglo angthin ke lang pen chenglo la pen rat ai hirjumi la pen ka long ara da hirjumi pen chenglo ana ma hirjumi pen bukan ta misen la pen ke angthin pini da pakah phong lo nam de phong chi ching lo si la so bo phong chi bang ke ni ka karbon kar di khida ala se hu de pen si ni ala lo ho suwa padam pi lo suwa padam ni si ke dang aburi den ke kilo pendi den ke kilo chimiri den ke chimiri den ke si non thiklong gulo dinklong gulo ado thilo ki thilo Kunci thelo kunang thelo ante non asek nang chili aja nang chili si kini arni ke cabang car dilo ti kop tijir lo nan malam support han bertamu ton ponik sina Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhina mo piputhat bertalang wang thulun dena rong hai thi adung he kiliput hurnat alang ro parai ke do rong monjir aradatum para herai ka chekap aphan ongdung aning kan penta ke boydet aradatum pen thengpi chek chirung pen kaselam bom pensi aning kan ke padam bom abelta ar koi ni phai kre ni arni pherang ke pen belta nang pale bangso dolong sarkar pen nang ke pakim pg aphanta chuningri alo pen anparta karbiang lo tanmas council ke theke ding atum penta chingkilo bonta pini arni anta sarkar pen kimpi pedersi rong monjir arada tumta kiun e pen ajo adolonga bang rak thang an pinlo bangso dolong aphan kidam tang congress arniang hutta pwd asai campaign humri damsi kiding ki thi lapen awar ki theko anma lapen
koan atangka damjima puprobat bhorali lapen ari jangho tumpen pundam lo bonta adolong amen ke rong monjin kikim dam thuke ha ingrong atok dongklai terona rong lasino mp kilik aprang jongsi madua party mate sarkar penta nangkin pi chenam lo pulute mp kilik ahotke vut jogdunde deta hai pusi rong monjin arat tumpen ning jerenti Wesker Bianglong Khanajan Rongkuroi arong arar tumpen non herjong APSC asarlang angthek kepaklang pon along ki undun abangpu mongwing hi aphan karcho berta pherang kepen kat news ase hemalong berta nangpale Wesker Bianglong Khanajan Rongkuroi arong amekar Jameson ing hi lapen Monica rongpharpi asupu mongwing hi aphan rong arat atumpen karcho arkoi ne phai krek thom arni ada por phai krisi apor pensi rong arat atum ning chepa rong pen karcho padopon mongwing hi Dipu Badan Memorial School along si Kicheng pen lo charli dunlo la pen kep angdeng asarlang 2007 aningkan chepa undunlo 2009 aningkan Difu Gop College along pen krehini angdeng asarlang chepa undunsi aduntu alang di 2010 aningkan puthot kacharli damji aphan Jorhat Junior College Electrical Engineer College angdeng charli damsi puthot 2016 aningkan APSC asarlang pidun pen APSC asarlang keklang pon along pen 43 rank pen sadla angthek longpon lupusi pherang ke aphan than pachini 2016 43 rank am longdon lo lata open category pen first attempt nearly 2014 hot sit longdon laso first attempt hot prelims and undon lo once the mains undon de but second attempt 2015 hot longdon lo laso hot ke mains ke undon lo but interview longdon de la non last third attempt hot ke 2016 sit longdon la laso hot ke 43 rank am longdon mongwe phan sakuri ke long ke nili ning charong pi arni share ni ke nili abson sakuri long de logon basni ning thelo setame pini labangso government pen job bangso sakuri ke long ke nili ngarong pi alang ni kilong dun penako ato gawe alang ni kontak kilo pi perfect no pima alang ni kacharli asipidu pen pot ape nili tum same alang ni phang same unang ji phang same pitum arna mardom pipi alang ni phang same khayang bong arni si he karbi sum same angke lang ji phang la pen thang khay long same long dun ji phang ke same ni le arna mardom pi pen pima alang ni pen ke long pen pot no ningarong lo alang le kai si long same mi thang karbi khay lapen mi thang pia po lapen mi thang long ri long pat kisilang kon pa media pa lang same an share na mi jami lang ni long pe do do me ada berta bangla pasikang ton ponila domi thangme kurwang thu